akwaba eba attention TV so ekwiantwa na sabre me gina me na so ede nsem eba bedum musonfu ba akopɛ na me ka se betimi agina me na so na dwumakuo bi na so mase a ena na pemede esun ba besomo eye Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for na esomase se opese otukwan otoso wo mpa sikebie bie ni ma na se kululu bie ni ma mesrew from Obatampa Travel and Tour Express Consultancy from patro omo ye express omo ye 6 months 1 year na ohunhwe no omo do mo ambosum na na chese niema gugun krata so chese oba betra prem anisa nti na omo jom ho di say from express Obatampa say we travel everywhere baby apesa okobia Fre Obatampa omonama no egu scream na woni omo endi ensawo so omema update bia ohia na ye ko KUMASI mantem na ye wo KUMASI abayo son of fefa ono de esesi a ene nkwala abaga na nkwala abobia de ni school isu ye kwa ye ntwa omo kwa osime no ma san ba so mesu adwuma na abayo eye 34 years old sin na nusu se ono de ade pama no bepam na ade pam na ma no a oba be wura mu na naja papa penimu bi a oye 54-year-old man 50 na say ni fie no ne sister die ne emu twi papa efa bawe e de ne ko to school mu e na omo so omo pe KUMASI nso nti odine to fa eba Accra ha sei se o ka fancy school papa dia e ya Accra ha de se bi wo papa se o pese o dia abawe ne ko nanim yie enye KUMASI fichire design we odine ba Accra e be sua design mu design pa na graduation no e course wa Accra ha papa ya owo 54 of KUMASI eba graduation because na yire ana se ne kanchima pon ho wadwumam dia wo sa hoodin bia wo bia o de beta na chi na graduation no ekoso kama na graduation na se no se wa wo ne ma nkokonsa me sa nkokonsa we kwakurem twa medibida medibida graduation ne koso na lady no so wa cheche ne namfofo no se mini pani o ono ana o je say o akola ne sister ne da adwum na obesra no nti I said you school for no nim na dada nti graduation na sen konkonsa kakra je say mu odin e ko so papa nso ate na so etie konkonsa e ko twi be ma nyina e school for is na sister say you jan na so pa o so no kama hwe tu agu wachi papa ya wa sa aprekesma ni nyina akoso omo kan na papa nso ti ho papa ya aye no se wo ti say o nim sister be bia tie nsem okoso na wo lady we o ebi says we dey say sister papa nya pon ho wie pe o de ni be sim ne mu odin o be jan we onfa ne yehwe na abayo kama say akofa akokra say de e de na o de we be jan no o adwuma no pese de ne sua keke na o be jan no na papa etiwa o tie nsem nyina agese na ne yam de ase ne ya yam pepre ne akeke duro egu ne yam na e papa ebo ne tim na no odin ye papa na we na mo fi enkra ha say ekọ KUMASI a kire se papa yi wabo na adwemu po se na say na ye ka family abai hwan de na emedi ne dem pa na unim awe ho sem sa abai wan kra so sa adwene ne tim se o de papa no besimu o se wo ye ko graduation na se no say na nkrofo e ka se wo be jam o mfa me nkosi hwe enye wo class ne me ma ye ketekete ma ye sa prekesema manyi sen wo ne mu odin gabo no so nti wo be jam ne ma sese kan mienu yi ba akona me fa ntwitwa papa yi sikan didi abawe dem etwitwa na ha chese anu odin na me kasa abawe na so ba ko pa de eni ho na graduation sikan ni nyina so ya papa akokore afasikai e de adwane me so ye nkotie adansefo a epie mu wo homra osua de pama pon ho na bra wo ye no graduation no o hwe nkoma na ekọ chire no a omo hwe se de papa 54-year-old man ejina ho pa na o hwe se de awurai su jina ho a obeba nse papa wa bokagu kiwe we short age be wow na sanse mi nyina na papa etietie ye na obedru efie no firi ho no nkoma ye die ni hwemu ye nyina che se papa yi na ne bibia sesa wa ye din adwene ekoso wontim do no nko a na wei na awurai ne papa nua efiri mu e wo continent petiensa ha sei ema eba se omo ebe yi ni bi na obo bebe yie no na omo simu ya wada ukuada na panyi kwabretufo ka kire ata se ne se ka ode ade ofie no e wo se anu nyina kunkum ento wa no koba no
nketwa de ye ade wo fie jare ana oje kobo ano sa mo ba na panyi kobrɛtufo de sika na hye ne bag mu ombedu patiensa omo edaye ema a bo be dumienu na kasa ne nya yemu no bra bebo be nonso no no se o omo ko ba bi so omo kwa akwagie aduru a oba no be ye tumi de awo na di omo ko no ho no aka kye ne se obasu da ebi ne mbe hye nti be hu be hia so oba no nsa se de be ya me hye ne ma ena o man nsa no me ye se na wo no nsa na ba be ku no na wei ana anadu dumienu enam na gay hu se papa ehuru akiri so se ata meku wo nwa me wa ma bregu meku no meku hu bi ena ne woni papa kikirikiri na se kan die wo no multiple times ewo sa panaso ho na we na ababa yi ono so ne mo odu kakra eche papa ne yekrokrowa enti otumi twifa no so no se woko private etina ze so wura private ho no mo na odi pie no odi ntiatiemu na nkofo so no mu ede ne beto continental hospital na yeyi no abafie ba yi ne bafie no ekron de na so de mentumi fa pictures ni na ma se de odi kan aka no nembo no yade a enye nya titi ye wura yi kire se oda efie no enne ya me ba no akwa akomia ne kuro aba na o kire se nya de a ne ho to no kura edi kan na dinu nyema ekoso ne se papa ejijin ni so se de onya na obeta ba be ku no enna ali ono so ejine bibia no a enye yensisi so se sika kuro de be ko hospital kwa no edi a wo to enkra edi ama atiefo nyina se ye ma ne mo na sasem ya to ne die abantie na nkofo ka so putuoja ali e bedu ha na putuoja no free wo free manso enkro ni bi so eho na branch free oye manso ni na aputuoja de ni nuanom na betena ho na ma ono so ba ho no mo a oba contract ya obehia eye ata one no ekobo omobra ewo enka wo hia purchase quarter kra nya de a odi bia behu na busuafo nti omo tese empra na nyame ntade no ta medie nya de a wo na enhwemu ekoso de aka de nyina nam se yanchi nti no security nsem a o se mede no aso hweye na de menya ne de me pedua offer de betumi de ho komo ne de nyina betumi aya ye nsa be so no mu ye nsa tumi aso no mu entiali samone ne nyam bransama panyi kwabrantufo onye panyi panyi a wa de wu se ye ne afro panyi na oba wa nwa na ye dey ali o de oni matters of the heart oh o de wo na nyame ahye odin ho obi ahụ omere so no nanka be ma warefo ompra no mienu o san police panini ompra twema fama akotutu mama sam no bla nya obi na otimi andua o hwe won say papa we na dwumo ye how to the standard nya ne oba no action bia kora nka nche so obeja no oba no mie na no nka bibia nche no but nsem bia wo tete no akire huhuhu no wa ma 24 hours ama hwa dwuno kwadwuno ye mema ne meya yensen keken kra o se obai se ebra graduate na amanfo sorry to sikagu omonkofo mbeta o magis papa ni wote ho enti on kwa na sekina obi the photographer de ko ese on kan chi ni kru na roye de wo yakuna ni mase eno sorry oba to sikagu ni so na sa no wote won nsema na ko sokie no eno no odwene ho enti baba oji o pa ni kru ni ali chese ari ndi akwa ne se ase ni padodo ahia na onkwan nipa na oba onya guy watom nipa na ya John watom wo ri akosoma obi ma ne boy apostle John fancheme ebi so akwa ma ya asoma obi wai me se John fo amutie me bom di ka asem fancheme woni ho ade time no time asema wo ka rewo so esriu ali bayandai ya na wo de bia ya serie na bayandai chese girl no ye bibia wi okwaje ni certificate aman photo skagu ni so no chese wono wo sei ase wa famu akohu awurade ene wo sei na o chedi de nkrofo keka ene mo keka to na se ke ti jina so ge so ya ali wo jina so o jina so na se de wa ye ofiri bunu wa no o suafre adasase e mebo ano na wa ye me se de o jina so pa
Dabi papa menye sabe emahi onyi du ba bia be ma de wo be ma se tie bia ne o so ye de o so ye ene de ne tumi de Yakobon de amaye wo sise wo se wo be se wo yemre me da asese oje bere twen me what abawa nanu asem o si o boy skinny sa adwe ni kure ni trimu sanko beja o papa we oni confident nketekra na se ya abawa na aka na nkrofon konkonsen ya edi na to waso na odi kodi sa nyamra nsem dia we ekoma nkokrafo ni nya hwe mo mpem size mama wa no so mo mpem size ye adwuma na mo fato mo hoso no nkokrafo na mo se maiwa na ye digum account mu ai ye digum account mu a chese we maiwa no mo jo mo si no mo so adwugum achi mo ndi mo lemu o ya kokra size o ya baba wa fa se watwa na so no kwasi ye de ma me ba kwasi a ompe ye de ma Jacob a ompe ye de ma father ompe because na so ni ho ai se abrantie bia ni ompe enti osro se bra ne entwe wa so wo ne de me se oba be fa ne sa anso awale na me sro bra na be fa no na we ye se obi abodwe hye no na obi nso asansu asini na eboboba wo so sensu ase odi na bia wo de ye wa so bia wo de wa kosu adompoi ne ye afiri wa chese wi ase atinka no kra onti bio bo so mfo akua ntwa na me de sa ensem meso makra ne modin